Yes, reka nizere ko umeze fresh, ibintu ari amahoro cyane, ibintu ari fresh sana, aho ugiye uherereye hirya no hino ugenda dukurikira hano ku Munota Sport. Tuje kukugezaho tumwe mu dukuru two twiriwe tuvugwa kuri uyu munsi kabisa, ibintu bigakomeza kugenda bigenda neza cyane. Nitwa Pop 24 nibisanzwe kabisa. Hanyuma ariko aya makuru rero tuze kuba tuyahera mu transfer ari kugenda avugwa, hanyuma ndaza kugucisha muri Rayon Day ubwire ikiri kujya mbere, ubundi ibintu bikomeza kugenda bigenda neza cyane. Aya makuru reka tuyahere muri Rayon Sport. Rayon Sport uti bimeze bite rero? Rayon Sport iri kuvugwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo icyo bita transfer zigiye zitandukanye. Bamwita Maduzon, akaba ari umukinnyi ukomeye cyane, akaba ari umwataka ukomeye cyane waje kuba asinyira ikipe ya Rayon Sport. Yamaze kuba agaragara ku kigo cy'indege mpuzamahanga cy'i Kanombe, ariko kamera rwose zari zihishe ku buryo kumufata byari ibintu bigoye cyane. Uyu rero Maduzon akaba ari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane ku kibuga cy'indege rero rwihishwa i Kanombe, nibwo yahaciye rwose ariya hepfo kuri VIP. Ubundi ubungu akaba aryamye muri hoteli imwe hano i Nyarugenge, aho biri kuvuga ko rwose agomba kuba yerekeza mu Nzove mu minsi ya vuba. Uyu rero akaba aje mu Rwanda nyuma yuko abandi bakinnyi bagiye batandukanye nabo muri Rayon Sport bagiye bagira gutya bakaba bayisinyira muri rusange. Uyu rero muhungu akaba ari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane, bavuga ko bagomba kuba baza muri iyi ekipe. Muri rusange akaba agomba kuba yegera gutya akagira gutya akasinyira iyi kipe. Ndi kuvuga ngo Rayon Sport umukinnyi yamugura iki? Yibereye mu ikipe ya Nyamukandagira. Rayon Sport nimbaje ahantu umukinnyi yamugura. Akaba rero ari kapiteni, asanzwe ari kapiteni y'ikipe ya Tout Puissant Mazembe Ingrebel. Akaba rero yamaze kuba agera i Kigali, akaba afite 1.85 m. Akaba ari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane rero, akaba yaravutse 21 z'ukwa gatandatu 1998. Ku myaka ya 27 rero akaba yagiye kwerekeza mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga zikarasa imitutu. Akaba rero yagaragaye ari hano rwose muri hoteli runaka. Ubu ngubu akaba hoteli yiri Nyarutarama, akaba ariho yibereye hano hafi ya tapi rwose. Iyo hoteli nange mwayimenya. Ubwo rero uyu mukinnyi w'umu Burkinabe cyangwa se wo muri Burkina Faso akaba ari we ugiye kuza mu ikipe ya APR kugira gutya akayongerera imbaraga muri rusange. Akaba yaratwanye n'igikombe na Tout Puissant Mazembe Ingrebel. Ubwo rero nta gihindutse, abafana ba APR mugomba kumubona mu ikipe yanyu muri Sekafa igiye kuba iza muri rusange kabisa. Akaba ari uko nguko gahunda zimeze muri ikipe yambara umukara n'umweru. Nyuma yuko Rayon Sport yo ku munsi w'ejo isinyishije Ibrahim Jingale, akaba ari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane nabo bamaze kuba basinyira iyi kipe. Akaba ari umukinnyi w'imyaka 19 y'amavuko, akaba yamaze kuba rero agira gutya yinjira mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu muhungu w'imyaka 19 rero akaba afite ubwenegihugu bwa Nigeri. Akaba rero yamaze kuba yumvikana n'ikipe ya Rayon Sport, akaba baranamutangaje muri rusange. Rayon Sport kandi iyo wumva yamaze kuba ivuga iti rwose tubafite icyo bita surprise signing. Ati abakinnyi murabizi ko abakinnyi dusinyisha umwe muri twebwe rwose agomba kuba ari uwo twiguriye muri ya gahunda rero y'ubururu bwacu agaciro kacu, aho wishyura kuri kode *182 *8*1*2*8. Abadiaspora bagakanda na bakagenyeri. Rayon Sport rero igiye kuba yigurira umukinnyi
muri gahunda y'ubururu bwacu agaciro kacu. Ati abafana ba Rayon Sport bagira uruhare mu gusinyisha umukinnyi mushya binyuze muri gahunda y'ubururu bwacu agaciro kacu. Ati n'uyu mwaka nuko bimeze, aka rero batangiye campaign y'ubururu bwacu agaciro kacu ku buryo bizagera kuri Rayon Sport Day ibintu byamaze kuba bisobanuka. Rayon Sport yamaze kuba yigurira umukinnyi. Iyi Rayon Sport Day rero ari nayo izaba ku itariki 18 z'ukwa karindwi 2026. Azaba iba rwose duhita tujya kureba icyo bita umukino w'umwanya wa gatatu w'igikombe cy'isi. Rayon Sport yo izaba iri muri mu cyo bita Rayon Day. Bizaba ari ibintu bicika cyane 18 z'ukwa karindwi 2026 hari muri stade Amahoro. Icyo wamenya nuko ishobora gukina hagati y'ikipe ya Simba Sports Club ndetse n'ikipe ya Gormahia, ariko amahirwe menshi ni Gormahia nkuko nagiye mbikubwira mu minsi yatambutse. Ubwo rero akaba ari uko bimeze muri no ekipe ya Murera. Biri kuvuga ko nayo igomba kuba isinyana na banki ya indi y'ubururu n'umweru, nayo ubwo nta gihindutse twaza kubona amasezerano yabo rwose ibintu bikagenda fresh sana kabisa. Ubwo ikindi wamenya nuko ku mugabane w'Iburayi Enzo Maresca yamaze kuba agirwa umutoza w'ikipe ya Manchester City. Akaba ari umwe mu batoza bakomeye cyane hariya. Akaba rero uyu mupapa yamaze kuba agirwa umutoza nyuma yuko Joseph Pep Guardiola yamaze kuba atandukana n'ino ekipe muri rusange. Ubwo rero akaba yamaze kuba yerekeza muri ikipe ya Manchester City. Azahangana na Arteta bizashoboka, ni ibyo kuba twitega tukareba muri rusange. Hanyuma ikindi wamenya nuko uyu mwana w'umuhungu w'umunyarwanda wavutse 2009 akaba ari umuwinga uca ku ruhande rw'iburyo, akaba yitwa Ineza Leon Donioko. Akaba ari umunyarwanda w'umudage, akaba rero yamaze kuba ajya mu ikipe ya Wolfsburg. Akaba yaravuye muri Bayern Munich Academy, akaba yaramazemo imyaka 7 rwose. Ineza rero akaba yarakinnye muri sezo ishize, akaba yaratsinze ibitego 10 muri rusange. Akaba rero yamaze kuba yinjira muri gahunda y'abadage rwose yo kuba bamuzamura. Uyu rero umuhungu ufite mama w'umunyarwanda, akaba ari kugira gutya agashakishwa ku buryo ahita azanwa mu Rwanda kuba yanakina muri mu Mavubi yaba y'abatanije imyaka 20 ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Hanyuma ikindi nakubwira nuko Neymar Junior mu dukuru tuba twiriwe, Neymar yamaze kuba atangaza ko yamaze kuba atanga 250 kugira ngo afashe abahitanwe n'umutingito hariya muri Venezuela. 250 by'idolari rero akaba yamaze kuba bishyira ku meza kugira ngo abitange, ubundi agire gutya afashe abahitanywe n'imitingito hariya muri Venezuela. Ikindi nakubwira cyo nuko Harry Kane akaba umuzi cyane mwataka ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ari gukina mu gikombe cy'isi. Ikipe ya Barcelona ikaba yamaze kuba itangaza ko uyu muhungu rwose uyu mupapa imushaka cyane kugira ngo aze kuba yasimbura Robert Lewandowski. Ubwo rero nta gihindutse wajya kubona ukabona ubwo Julian Alvarez diri yiwe iri kwanga muri Atletico de Madrid, ujya kubona ukabona Harry Kane yerekeje muri no ekipe ya Manchester ya FC Barcelona. Ngayo nguko uko gahunda ziriwe muri rusange mu makuru y'imikino ndetse mu myidagaduro. Bwo Ashton Hall yabwiye Kagarara ko agomba kureka ishuri kuko we ubwiwe bagiye kujya bamwiga. Ubwo aramubwira ko agomba kujya gufatanya nawe, nta n'igihindutse. Kagarara ashobora kuza mu Rwanda rwose ari kumwe na Ashton Hall, ubundi hagashya koko. Ubwo akaba ari uko nguko bimeze muri rusange. Ayo ayiriwe muri showbiz.
The Ben yagarikiwe icyo bita Bugesera, ubwo tugejeje kuzareba VAR Igisenyi tukareba uko bizaba bimeze muri rusange mu bitaramo bya Sama Country Tour biri kubera mu ntara zigiye zitandukanye. Ubwo ngayo nguko rero ayiriwe ni Pop 24 nk'ibisanzwe. Iyi ni Umunota Sport, breaking news zose zigenda ziza tugenda tuzibagezaho ibintu bikomeza kuba bigenda neza cyane kabisa. Aho tuba turi kumwe na Risa Closet, Umunota Irebero ndetse namwe mwamudukurikiye. Twizere ko rero ibintu ari fresh sana. Makuru nkanga yagenda kugeraho buri munota ku Munota Sport ndetse no ku munota.com, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Ahubwo rero ugomba no kudufollowinga ku nkoranyambaga zacu n'Umunota News, ubundi tukabasha kujya tubana neza cyane. Pop 24 Umunota Sport, nizere ko tuzajya dukomeza kugenda tubana ibintu bikagenda neza cyane muri rusange. Abashimiye cyane, ubwo reka dukomeze n'izindi gahunda hano ku Munota Sport.